Kurumirira gututhuka kwa murimu wa kuharwo gatema, andu 6 ni matoretio ni maruru maguo na magakua. Riboti iria ikiritwo mukonde ni Ministry ya ugima wa mwiri. Gatagati-ini ka acio 6 ana ni akuma kaunti-ini ya Kisumu, umwe kuma kaunti-ini ya Nairobi na ungi umwe kuma kaunti-ini ya Migori. Gukinyiria riu namba ya aria mandikithitio gukorwo magumirwo ni murimu uyu irugameire andu 97 na kaunti ya Migori niyo igumirwo makiria, amu yandikithitie riboti cia andu 53, kaunti ya Kisumu ikirumirira na riboti cia andu 32, nayo kaunti ya Nairobi ikiandikithia riboti ya andu 12, kuria ningi icigo iria igumirwo makiria kaunti-ini ya Nairobi ni hamwe na gicigo gia Kasarani, Embakasi, Roysambu, Kibra undu umwe na Dagoretti South. Maya magithiaga na mbere, ateithiriria a arigitani kaunti-ini ya Nairobi ni moritie Ministry ya ugima wa mwiri kumahura njeki na indo cia guteithiriria gukinyaniria motungata ma urigiti kuri aria magumirwo ni murimu uyu, o hamwe na guthomithia muingi njira cia kwirigiriria. Serikali hajatupea gumboots, hatuna raincoats. Kuna vitu tulipewa tu zile za kids za kutumia at least, yani zile ni first aid. Lakini sasa vitu kama gumboots na raincoats hizo hatuna. Mitaro bado siwa line inapita katikati ya manyumba, hakuna vile tutaweza kucontrol. Tunaomba serikali yetu tafadhali. Dalili cia murimu uyu ni hamwe na kuharwo, kuhiuha mwiri, guturwo ni nda, guturwo ni marungo na guturwo ni mutwe. Ataramu a ugima wa mwiri makiuria mundu uri na imwe cia dalili ici gwikinyia thibitari niguo athurimwo. Nikaanza kukua na ile blackout, naona kizunguzungu hiyo, ukisimama kidogo unafeel ni kama inakukujia. So after some days hiyo nikaanza kuhara, so that is 2 weeks ago. Nikaanza kuhara, so nimekuwa nikihara sana. Murimu wa kuharwo gatema ucungagiririo ni uhuthiri wa mai matukanite na giko, na muingi ni uhoetwo gutigirira mai maria marahuthira ni matheru niguo kurigiriria kunyitwo ni murimu uyu. Tuna mahali pasuri dumping, mahali wakirogota takataka yote. Hata mkiangalia hapa ni dumping imefanywa, na wamefanya dumping na sewage, mfue kinyesa ina block, inaingia inalipuka kila mahali hapa. Inawezekana serikali watuongeze dawa zingine za maji, at least sasa tu boost kidogo, na watu wetu wakae wakiwa mahali penye wakiwa wanakunywa maji safi. Ona kuri uguo Ministry ya ugima wa mwiri yugite ni yarire mitaratara mikinyaniru ya kurigiriria gutherema kwa murimu uyu. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.